kan pia son kong siam na turin balu te rora te alcatra ten chuang muk boka in he pai phi fit up theina turin alignment tik taka kal theina na moran kat mek bokani yanga hian fitter thalo hi ain thlau khop maya kat to sa han cancel ngai le chang de po om pho thina sai tu na hian fitter senior zet mai kum som pan hi experience lo nei to ina khoi me ka nia dik thap bei sei ani किया था तो yan motor hi ron tan minute nga dan vela hi chom motor om renga JCB hian kongan block a high fire ngai chang hian driver polite lo ve tak hin ron om pho thina heng na hi pipe khai lai te phei chuan pipe pakhat hi ton khadari tania duin sa seng zung the ni lo wang hian driver fel deute polite deute le rui phel phuala polite dem lo taka motor khalte kan tong nual thina anin thau thei le mai kan na tho poi mo zia hria te hi chuan darkar don han din te phone share lova nima sela pokulek takaleng kwa lang chi ho te hian an thiam lo pho jok thina an operator tele an na thok te lo hin mai ching te anom de zau thina thata ka kan shil pian nuwa te min tianin kan na ti boi lo zong te koin an ni ko anom vele mai thin bokani ami fit up tura ta na kat hi khoi mo em ma chu wang chuan centimeter tam takati swal theini lawa tlem te kat swal palte hi chu ti dana maya welding khan an ka pui thei mai ma ro chu na sa taka an te swal ro chuan pipe zom tura kha apu lo pha na sa ve the ani tikana le lama te zau chia le lama te le don me ka kat dan tura kha tison measurement an la fel ve ka ngan rin thlapanga gas cutting gas cutter kan tiang chi khan oxygen le LPG trangkopa thir kat na mang khan rual takin ho hin kat le don ani hi ante lai hi chu mu nom tak ani chuang lem lo boka re lo te kan tilanga an kat tak dona kan chun zom le don nia